unak kolu balay martuhan martaniyak ko gala molog lui unak ko satu son Hong Kong anak ni Hong Kong tunggani bulu iba pe satu ay bana bui ay bana bahu basa ay batulay jadi molor na songono pe na bui na pasat kami ay buloson unang kumanarita like kumoro na marita ba ay daging mo unang manarita tunibda musik apa kung dua hao tulog Doma abelanku Oma ulo pa mandata Ela bawa na betadahon naong Majalu adat Buamon ulaw Na parting kerja Dengan kuda Oh itu Akabere dide ay bedia wala ada tong ay ano do itong di mata nila ay siba susi oh dia kami molo menok kamu pengaruh pengadam umat kamu ay orang na perbedaan itu jadi menidikkan molo menukang kadang-kadang ay bertambah nasi pola dalam ay bertambah jadi ay buluson kope bere bibito horo ay magkabandangan iba ay bulos unak tulong ka uloy bas pasingo dah alana kope nang bahutan de doho jadi hok bumilo unak ko macam-macam po dah dengar ko baru ay batangga dah jadi sesilelah kita lakukan akhirnya disebut kalau lebih memang dalam upa-upa kalau ya lebih dia lama ay asi tulus dia lama tulang jadi di hamu berek bungku tulang roh mau mangaluan ini tuanya ini so sikit berat nang diringkat ai simbol di halak batak alai dak simbol naon na pobumi alai pamiduan itu tulang nang pasahat mulusong siania sekohani tulang domadro dalam manghidup tutuhani duau asa dili kabay pasu-pasu di hamu dili asudi aljalekon yakido hobere ikon yakido ho atani tulang do
doa tani Tuhan agama itu tulang maragama maho porsia maho tu Tuhan unang di macam-macam be dulu unak pe salau betul tu jaga tu turun unang lau tu toba unang lau tu dibeni nas tu bunani hawal alai pa saya maroham kapak mahamudo burukon buah maburukon tu gereja martangiak tu Tuhani ko porsia do iba nasihat Tuhani do pasu-pasu jadi au kuran namangi do Tuhani tu Tuhani asal lam ditabai pasu-pasu diamu uloso pe uloso dalam mangidu tu Tuhani do asal pasu-pasu Tuhan suria kanani ulan orang mau bereda do tinggal bantu non ba kiriman sen begedam mujadi molu uang jahitna kiriman no nomor ni ay barekeningmu Oke lah. jadi benar waktu
Jadi mana tu mak? Kalau ngabe di batu pak Musita bodang berdalan. Jadi dah soni mah di Amanguda nang dia gini beson. Di pe sosial